Uyabona noma kuthiwa niyadlala mhlawumbe awusazi ukuthi uzoxoxa ngani manje nihlale nixoxa, kodwa igweme lento yokukhuluma ngempilo yomuntu, ikakhulukazi yena uma esuke ekhona. Siyazi bafethu ukuthi sonke la mhlabeni sinemfihlo, sinezinto esisuke siy'tshela ukuthi sey'fihlile abantu abazi lutho ngazo, kodwa lezi zinto lezo kuyenzeka ukuthi ziyaphunyuka. Okunye uthole ukuthi mhlampe kuphunyuka omunye umuntu egcine sekwazi, bese siyasongela ilanga masihleli nje seyixoxela ilanga, bese uyasuka uyakhuluma leyo nto leyo, uthi okuqalwe nokuthi nokuthi. Niyigweme lonto bafowethu, ngoba ezinye izinto zokubulalisa awukhulumi ngemfihlo yomuntu. Uma ubona nje ukuthi lento lena iyimfihlo yomuntu, kakhulukazi nje impilo yakhe umuntu, yekani ungene ey'mpilweni zabantu ukhulume ngempilo yomuntu, yekeni lento leyo, ngoba leyo nto ayamukeleki leyo nto leyo. Leyo nto leyo idala inzondo, leyo nto leyo idala ukuthi kungaphinde kuzwane. Uma lo muntu okwaziyo ukuphequla uthole iy'mfihlo zabantu, musa phela ukukhuluma ngazo, musa ukufuna umuntu ukumgcona ngazo, ngoba uyohamba phela emhlabeni.